Pozdrav, nije mi bilo dugo, vjerovatno nisam nikome palio. Evo, danas na popravci jedan telefon u kojem je otišao touch. Pa da popravimo. Zagrevamo telefon sa vrućim pištoljem dok lepak ne popusti. Ovo ćemo ubrzati. Morate biti pažljivi kad radite s ovim. Sve je vrelo. A i brzo popušta. Peče. Odvojili smo touch i još LCD ostaje. Evo ako je ekran je stigao, testiramo ga na telefonu za testiranje. Škriocno je. Evo ako sad ćemo probati upaliti. Sada ga postavljamo na pravi. Probat ćemo upaliti. Pali se. Trebamo malo duže nego inače, ali zašto nisam siguran. Zato što je prazan. Ugasio se. Dobro, uglavnom radi. Sada postavljamo čepić. Ovaj pin. Legao je. Sada pregledavamo ove čipove da slučajno nema šta da se odlepi sa njih. Sve je skinuto. Sada gledamo da li će lepo da legne ove rupe ovdje. Trebalo bi. Sada nanosimo lepak i krećemo sa lepljenjem. Skinut ćemo ovaj sloj maske. Sada treba lako prvo postaviti, pa onda naneti lepak, pa onda zalepiti. Ovo je lepak.
Stavljam da ne bude zgodno. Poslije ću da vam snimim. Sada kada smo dobro natopili telefon, počinjemo sa vraćanjem. Prvo gornju stranu samo dobro. Evo ovako, ekran je zalepljen. Poslije kad smo zalepili držali smo sa štipaljkama, oko 3 minuta treba čekati. Kada je prošlo 3 minuta, evo rezultata. Znači, ne preporučujem kineske ekrane. Evo. Sa obe strane svijetlje. Sa maskom može da se nosi, ali šta je fora? Velik je, znači ekran je veći nego taj okvir i ne može da uđe lepo